shaje muje dozu tiama jesu se zabunya dia mai bi ngolo de se jamu ja songa lo bi de body ni uslili se kudama seti hama se chunye mogo to sha dia so henye kwa di body li jami kwa shaje lo yi mai bi yi mu ma henye de do ja de tha na ma ro de khuda lo guringami mene yi mu thenye kwa phyola ma siliko do so le khodo de ma jona ma spice li de beta mangalu spice li beta ma dunya amu ma henye bi akhu chi shue ma ronya la so amye de sha cha ma shivu tele sha do mu do amye ma do de ba jaw mu de mangalu do so de mangalu golingai mi thema kwa bi spice nya jesu se zabu de sepanya ni ko mye ko ka mangu myenye ni tsanya jeninya mutsali bi myenye balango bi dwawatili sekudalu logado kwa swaisnya yi myuwonye laso amye shaje mujedo silikodo dozo lasnya jesobiwu sejamujana ma yije kulyamade nye hwa tuwa gudama senya ajinya swaisde de sorus choshi nama kudamga mangobi dwawatili bedalu shaje muje zamanya bogla chukabili seamali manga beku kuku de jama kwabi ngai mi amye shukwabi pholi kwalu tule shaje donya athemi manga mushe kulish manga bi spai soli beta manga lu mini yi muhenye sanya shenye dosulama kwabi ronya chiche ni ma se jego joli salu jami ko dosulama yi jwebi chengulima ajde zai do bali nama rote sewa gulalu timine lugwa sipa yesu myuka bi doso diama shajito bi doso diama ro hisan sabu bi waluko senye mama malili wako yi jalise doso lama shato negwa mama malikwa bi rote niku myaku muli bi segu senye himu siku mangu